Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamadan kendong kapadon hadin jong kan Nabon College Mission Shen kan sakeladur no bat hakabaan sala ban pendon kamno ban penlongru ye kijingelek kai bapher andala de bantai ye ke sports complex kani kalalong hadin bakaladon ke jinghyar jurip ye kani kamadan dagi dikhot jong ke JJM Nichols Roy Memorial Committee hapo ke jinglam khaman uba ransom sutnga kumu chairman ke komiti kani kamadan kaladon nadu usnem khat khandai spa hanre pu khandai kadai kapala shu isra kumto menta laki pau snem kremla ban pendon kam kabala long ke jingdo unong ke bakrau amtang ye ke komiti henry wat iki samla ki baju smart banyele kai henry lingba ke jing shimkhia u chairman bathmai hagni ke sngi tho ding ki la penlong ke jinglet jurip ye ke kamadan kata hadin bakila yo ye ke song yarap pisa na ke CM Special Development Fund kabalong shipolak tingka ban penbit penbiang batru ban penbha ya ke kamadan layat ho baka jinghe jong ke kamadan kum baka dan minta kalong hadu kum basan pu ar hajar square feet AA. Ban nakaliang kinong elam ke komiti kila pentim. Basyen tang ailat ke beneng an sedang no ye ke kam ban penbha ye ke kamadan. Kam tam lelei hadin ban nakaliang ke komiti kala dat ban yo ye ke installment ke beningkong kabalong sanlak tingka na ke skim u menteri rangba ke jela u Konrad Sangma. Dia mesti akan dau syarak kawat bet. Nasara kedan ke jingja jangan ke jakar. Dia hadin mengi simti mengi nyilala ban alis bangin long kani kan long well fence ba numdan su bala ban encroachment kabaar kembang chairman jungi ngangit pe kembang menta ki madan hang ni madan madan su la sumi di building la sumi di ke tingingit ba kani kan madan ke jungi ngin penan kam sisa na benta ki kena ke jungi alis ke energy jungi kin pelut hang ni ba ngila ban pemi ki kena nang ni sekemat ki ban mi ki ngile kain makani ke area ke di kula pemi ki peliar ki babon dengan lengba ke jeng tre stom jaga trust ke jengi ngila pada berbahag ni madan ba sai sisin kene badan kan long lively nama tak khun samla JJM Nichols Roy Memorial Committee ni sokmen mangyo bandan lang ni ki dekat jong ka committee de ngidan hang ni mui ba HS shooting belong i secretary menta labun pun snam namta kan ka JJM Nichols Roy Memorial Committee maka ngidan ni ba DS Rentatiang menta ngidan ni ba robat atau iba chairman atau iba seri belum member aku we dekat di bamla landan hagenika jingi kenduk jongi hagenik step te nakaliang jonga kum chairman berthamai jonga komiti yang sungharu yaki mo perlok jongi po di media mo lawan hagenik step te kani kadi ka scene ka beningkong ka ba ngiyo panwan hang ni panpej ya kani ka madan hadin ba mong la simti thamai biang kum kinokit kam thamai jong kani ka komiti te hagajing sisa kani ka komiti keladon labun bun senam mo keladon nandu khat khandai spa rupo khandai bat ya kani ke jakaru la ai daga sorkar hakatu senam khat khandai spa rupo khandai but nadu tu kesnam hi belong chairman ni kong kat kum pijingtip kujongi ki kwat kisla ge bangi ngidan IDI Profesor Gigi Swell nang tadi belong vice chairman nang katu por IDI maripil kendia nang ta hadin ba la ino I Profesor Gigi Swell ban sim chairman pade nang to pade isim sai mo bibi lindo ba bring deh oi ba G Swell mo XMLA nang tadi Iwan sai ba abring mo hadin ketu ne hadin nang to pade nadu khat khandai spa khandai penyo hadu arkuwei isim sai ba Scott kum chairman mo te nang to pade hadin na arkuwei ni simti mengi mo arkuwei na aku aring simti mengi pade kini gidi khat berthamai jong aneka komiti hadin bala simti thamai ngisem bakane kamadan mo kalong bala sui kumtu klem da penon kam te hadin bangila simti ni sngoba ngidon kambat penbahai kani kamadan namar kani kamadan ladang ipe mo la sui katus nam pat ngisem bakane kamadan ladang penbah kan longru kejimentoy nak benta ki babun ki balang kamtam nak benta ki kena samla ki bala banyelek kai mo na ki school baper ki college baper te nakaliang jongi ngila simti ya kani kam bat hadin bangila simti ya kani kamru ni sngokemen namar nakaliang jong chief minister mo ula ai ya kene ka fund shipolak naka chief minister special development fund mangin penbha ya kene ka madan mangin leveling
ingin penpai ke kebadan kam kerki nang mata kan kebadan tang ba kini ki penwan penungkam ya kan kebadan mo kila ban penungkam ka dong por anda ka bias lok lang bat ngi te nakaliang jongi ru ngi don hi ka jing temu ka bang la pen kre ya kan ka detail project report hakini ki berai ki bladem leng baki expert ki jongi technical expert ki jongi ya kan ru ngin saya keren leng ba chip minister boram jongi bangin yo ya ka skin nomor hang ni ngitmu bandan kan ka sports complex mo ka ba ngitmu hang ni bat kum ju ru bat ban pha biang ya kan ka badan la ka mentai ki jing lai kai prepare te hakani ka por na kaliang jonga se sien na kermen skami ban na kaliang ding ki hot da committee ka mai ngin yo ban ya tre shit ham bahkan long ru mo ka jing sa jing ken mau na ka benta riu crowd jongi mo reverend to JGM ni Kholsroy on the skill Kalimantan bat nang ni syakmat ru ngila dat ban pen kre ya kan ka detail project report kan detail project report kala long inclusive di kan kentup ya kan ka sports complex bat kan kentup ru ban phai kan ka madan jing sang ngila decide ban le se mo ban le bha ya kan ni dong natural grass te tof kum to te nang bang ngila ban pen kam hakinu kinu function te nakaliang jongi kani gadig initiative ban kermen scam hi ba mo nakaliang ka jong ka government ru la ban snop tilang kum ong mentan bangila ban pensa jing kan mau mo kham tam ya i ba joy long riu kraw jong ka jak ban riu ka jongi te nak menta ka kerteng ba kanam ka jong i Inti ka jong ki ho na ngidon ki kot kisla na ru ka stem khat kandai spa ru ku kandai ya kani ka jaka la ai sya kani ka committee ka bansa jing kan mau nam tai ba joy wala khot ya ka ru kum ka JGM ni Kholsroy Memorial Committee te ya kani ka jaka la khmi la pe ta kani ka committee kan no ka jing he kan ka jaka ba hak initial ka ba ngidon kani ka jaka kadai kumba nyu pupra 1000 square feet kumta approximately Henry hadin pada long nak kumta kejing bambiang kejing bampej ka jaka te menta ngidon satang na try satang sanpo r 1000 square feet te menta pada ngila care boundary no na scheme ka bangyo ni si kat dokan ni hadin belai keren yang ini belai keren ini baskot mo bambai luar play la keren ni iyo menlek kat dokan ni fencing te na kata daw menta kan ni glass camp sanpo r 1000 square feet ai te ya kan ingin le bahano menta kenang ba kan long kecing mentong mo samla ki jong kejing sisa nadu kitu kisnem perkat pi nadu ka kandai spa grup kandai te kene kamadan mo la sukhang la su isra kum ne te ngiru hadin bala simti ya kene la simti thamai mo kum kinong ki kam thamai te long ngisngu khia bha ya ka la long ya kene ka jing pom penon kam ya kene kamadan la long mo bodon mau lunai khmat kisniang long no te long ngi pade na ka mo te ka jing su khia nomor bengi kwa ba kene kamadan kan mo kan long ka long resourceful ki kena samla jongi ngisim ya kene initiative hadin bang la simti thamai ya kene ka kam hadin bang la ikren ya CM nga kren ba CM mo ai lat ka badeng te immediately ngintang no simti yo ngintang no nomor ya ka first installment mo ilayo sanlak e kala poi ka account jo ni ka committee ki jongi ni ka trust te immediately ngin mobilize no nang makan internet kan nang makan dan gejing internet mo ngin yo activity fair ke immediately next week most probably next week ngin ya stang no kan ni ka jing sa jing ken mau mo kan jabas jong unu mo riu crowd ba joy te long pi ajing mut kum ni ngatrai na kalian jongi committee ru ngin ya perkhat nomor kalong ba don kam mo ban don kene ka bus ke jong i tani mo ke jing ke monument ke jong i ban sa jing ken mau ban sa boram nampa ka kerteng ke jong i mo tingin ya keren ya kene ku disebut Kholsroy Memorial Committee akaba melong mentan chairman menengkong de Profesor Gigi Swell bolong deputy speaker jongga Lok Sabha di bapial kendia bolong ba chairman bat yom yu kraw ubala kari ba bejat benriu kala penmi yu bat ban sa nam sa buram yu ke ai ya gni jaka nak benta ban lei ai nang bakan nam jong u kan nomja hoi gila tiu yu kumuk pa jong ka district council ka 6 schedule tinta ka daw ngi kumuk committee thamai kumulong chairman ba ngi kum ki member mentang ngilap
sim kiang la perkat kia bangin develop ha ya kene jaka nang bakan long gajing mentoy ya ki babun ki ba penon kam ngene ke jaka nadu ki school nadu ki balang nadu ki sunong ki club ni ai ya ki bakin pendon kam bat ni ai ya ki nak benta ke jing bit ke jing biang jongki bakin pendon kam ya kene jaka ting ni snoba ken nadu mentaka snap ni sekman kumlai itu I chairman jungi ngila yo ga fan gum tu no chief minister ul ais bun ting is kamba lese haki snap medang wan ru undang contribute nang bak ganam jong iba joy kumong ba kanom ja